الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga pananggungan sing kami kama Islam, alhamdulillah, yari na isap kita niyo hajaman na to ini amoy in programa long tabunga sin pag-iman parusukuan sin guru na to mulia yari bihayaon kumanap na isap siya kato taniyo pengajian waktu ini insyaallah serta pagpatuntun kato taniyo ra isab na menjadi masing-masing ra isab yari haamoy inganyan kaya lulukis sa taas yan ini babaw sin una mo yan bunga sin pag-iman. Hari na ako magpalukay, tukbal ko yung guru na ito kalasahan, wala na rin din kay Sheikh Abdul Nasir Abdul Rahman, wali, tafadhal siya na tulungan, maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له في ربوبية وألوهية وله الأسماء الحسنى والصفات العلى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وسلم تسليما كثيرا. وبعد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم wala hum yahzanun. Mauli mga palanggungan na mo pag-agama yari na isab kita niyo ha masa kabiaksahan sing kita niyo mga di kita niyo ring akalam si mahasut si mahatinggi iwan day nga hadis sinjunjungan taniyo Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hari namo pa'y katukban yung pangadyan taniyo haruman ini. Manalam salam kami ha mga palanggungan namo. Amin yan kimi kita salta di murungog. Alapal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala, haruman ini impangadjian taniyo macirah pangadjian bunga simpag iman. Salta doon da kita niyo pangadjian bunga simpag iman aming kakugan iwan karidaan sinallahu subhanahu wa ta'ala inhinang ipapahinang kato taniyo siya lugay taniyo ya anugeraan sinallahu ta'ala nikmat kabuhi pakayun taniyo in kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala hikakuyag niya kato taniyo labi awla hikasanyang singkit taniyo sa lugay taniyo biya sinabi diri hilan sinallahu ta'ala nikmat kabuhi. Mga tay mangud na mo haagama dahil nga mga ayat pangadiyun taniyo haruman ini ayat hasuratul Ma'idah palman si mahasut si mahatinggi
Faman taba min ba'di zulmi wa aslaha fa inna Allaha yatubu alayhi. Inna Allaha ghafurur rahim. Daing mga hinang kakuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala salta bang natu mahinangin-hinangin ni lapay kita niyo singku giwan kuyag salta damikyan bang natu mapatubo upamakuntianum in biyaita sin Allah ta'ala riha ayat ini nakapatubo kita niyo sin karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan hikasanyang sing kita niyo sa lugay tanyo di hababaw sing gumi ini. Amo na tuan in maghalulay sing ginhawa. Islahun nafs maghatul sing kabuhi sing ginhawaran mangarap pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sa wagbiyad to mga tuwan, pangadyon na tuwin ayat ini, iwan sin ayat kaibanan. Palman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa man tazakka, fa innama yatazakka li nafsi. Hasuratu Fatir. Palman si mahasuci mahatinggi, hisiu-siu sadjareng kato taniu. Naglano siya singgin hawabaran niya. Sin paglano kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon paglano amin paglano kabayaan sin tao 7 patao. Sarawa paglano kabayaan si mahasut si mahatinggi paipon niya pa innama yatazakka li nafsi. Sa bunal tuhod palman sin Allah ta'ala siya na yan ingkimugdan naglano singgin hawabaran niya pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga tuan, mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala, kagunahan tanyo hatulun muna. Dahil nga kataan hidjatulun. Kagunahan na to, lanuan dahil nga kataan lalanuan. Amo na inahantara tanyo iwan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nisan na malano yung kauman tanyo. Misan na malano yung pamaybay tanyo. Bang wala doon inpuunan sin lalanuan. Na mga tuan biya na sinji matuha masa na tuwin. Inna kulang kato tanyo. Amasa na tuwin paglano kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Paghatul kabayaan sin Allah ta'ala. Paghalulay kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na, mga tuan, bang niya nahalulain baran niya 7 patuhan, nasulot niya imbaran niya 7 pa kabayaan sin Allah ta'ala, ampa siya nagtawbat patuhan, sin mga pardusahan niya. Uno-uno na rusa. Dosa niya patuhan direct. Iwan dosa niya papagkahin niya, dosa rayad pa Allah subhanahu wa ta'ala. Faman taba min ba'di zulmi. Piyagtawbatan niya na. Sinbakas siya nanganyaya. Paginhawawaran niya. Liumian niya sinlumi. Di manjari paglano nin paglano kabayaan niya. Sa sarawa suway paglano kabayaan sintuhan niya. Faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha. Nahatul niya. Ingin hawabaran niya 7 pakabayaan sin Tuhan. Al-istiqamatu billah. Nahatul niya, napaguntul niya. Ingin hawabaran niya
imalup nagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Palman sin Allah ta'ala kaniya, fa inna Allah yatubu alayhi. Sa bunnal tuud ampunun siya sin Allah ta'ala, sabab malu aging pangampun sin Tuhan Tanur Rabbul Alamin. Inna Allah ghafurur rahim. Sa bunnal tuud din Allah subhanahu wa ta'ala, bayang ampunun, iwan bayang lasahon. Ang atuan, magkagunahan kita niyo hamasa nato ini maglano. Pag-ampun ni Bansin pagmaan. Paghalulay, sinparsaggaan, hantara sinipon ni Bantagipon. Maulungin Allah Ta'ala haipon niya. Makasiin Allah subhanahu wa ta'ala katan ipon niya. Dahil nga sa biyadto, palman sin Allah subhanahu wa ta'ala, kad aflaha man zakkaha wa kad khaba man dassaha. Sa bunnal tuod, palman si mahasot si mahatinggi, timap pasing karayawan. Nagdapa-dapa sing karayawan. Hinda siyo yan tuan. Amo na yung mga tao, lianuan niya imbaran niya. Uning piaglano niya ginawabaran niya, aming paglalano din nga Tuhan. Tiyo na kuman mga Tuhan, kumugdan na kita niyo. Napakay na to na yung paglano, kabayaan na to. Pakayon na to na yung paglalano, kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uno yan Tuhan, amo na suway kita niyo kumugdan hapag-iman. Kumugdan kita niyo hapanawhin. Iwan suway kita niyo kumugdan makadhasara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang mawihad to mga Tuhan, kad aflaha man zakkaha. Sa bundal tuon, palman si mahasot si mahatinggi, timap pa sing karayawan. Dumiwan adlaw, halawm siya karayawan, halawm siya paruntungan. Wakad khaba man dassaha, damikyan timap paresab sing kalugian. Bangaon untung aun saan lugi. Timap pa sing kalugian, man dassaha, hisiyo-siyo yung tao, kaya lumian na siya, wala siya naglano. Na mga Tuhan, balikan na mo. Inlano sin tao pa tao, maingat na yung tao. Ano yung paglalano nila? Sa kawa Tuhan, amin lumi. Yan hatao, im makaingat sin lumi, ing kalumian, amin nagpapanjari ka to. Di kita manjari kalumian yan to. Na pagkaon lumi, hinuan kita sin Tuhan, hinuan kita niyo sin Tuhan tani Rabbul Alamin sinipaglalano. Na mga Tuhan, inipaglalano, suway aunun, in kabayaan sin Allah Ta'ala, amin jima Tuhan masana to ini, suway aunun in paghalulay. Dahil nga sa biyadto, yarin baita sin Tuhan taniyo hasuratun nisa. Palman sin Allah Ta'ala, la khaira fi kasirin min najwahum illa man amara bisadaqah bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Kakuyakan sin Allah Ta'ala bang nato ini mahinang. Sa gawa, subay na to, mahinang naa, hatiap-tiap siulakan. Uno yan mga Tuhan. La khaira fi kasirin min najwahum. Palman si mahasot si mahatinggi. Ingkatan pakaradyaan na to ini. Asibi dakula. Hinang na to. Kabtangan na to. Matampaliwan sipu. Apabila wala duning kabayaan sin Allah Ta'ala, way kalakihan katan. Hinang wala duning kabayaan sin Tuhan,
way nakiapusan niya. Kabtangan wala doon ng kabayaan sintuhan, kabtangan tampaliwan sin nakasisipo, wala doon ng kabayaan sintuhan, way nakalagihan. At iniatuan, mataw din nalukpas ka ito. Naampari malukpas mga tuan, uno yan. Hindi da kalukpasan na mo rin himinang sinto ini. Imapuas tunhan, lupas. Nalukpas yung pikilan niya. Nalukpas yung ingat niya. Nalukpas yung suara niya. Katan, nalukpas. Hindi da kalukpasan na mo rin mga ini. Illa man amara bisadakatin. Amura imagtuyo. Inola nagtuyo kaya lugpasan da. Bang bihadto, aon panyapta pagtuyuan, aon panyapta hipagtutuyo. Na, illa man amara bisadaka. Ingkatan niya ito nalugpas, may tanalugpas, sabab wala doon kabayaan sintuhan. Nahauno rin kabayaan sintuhan namin di siya kalugpasan. Illa man amara bisadaka. Amo rin mga himinang sinini. Nagtuyo sila, nagpatumtum-piatumtumi, nagtuyo sila, nag-ingati-ingati. Ampa sila makapagsarak ka. Nang hinduin niya pagsarak ka ka. Nag-usahay niya ampa siya nakapagsarak ka. Bukunin hindu yung tagarihikuan, kadtukaw kang kuan. Bukun. Sa nagtuyo, nagpaingat, ampa siya makahinang sin marayaw, dahil mga hinang marayaw kakuyakan sintuhan, pagsarak katuan, na mataod na kaya lugpasan. Way kaya pagsarak kayong kabtangan, way kaya pagsarak kayong pikilan, way kaya pagsarak kayong sangsa, wala na kaya pagsarak ka mga unalta. Lugpas tuan. Sa di natuyad to kay ngatan lugpas, bangkitan yuri dumumul pa ayat. Bangkitan yuri mga di sinayat. Di na to kay ngatan lugpas. Bangin naturon na to sa jamin kikita. Indungugon na to sa jamin diurungog. Di na to parat sayahunin wala kita, wala nariungog. Sa suway parat sayahun sinatay. Impanghati na to tuwan, wala kita nyo kaya lugpasan. Ang pembaita sin Allah Ta'ala hayat ini, la khaira fi kasirin min najwahum. Way karayawan singkatan pakaradyaan nila. Tampal iwan bukun, kabtangan ibang bukun, hinang katantaan, apabila wala doon yung kabayaan sintuhan, malaing ka na murain himinang sintuin. Nah, hikarwa, aw ma'rupin, himinang simmarayaw. Ma'rup na hindi, dahing hatuhan, inpaldaakan, hindi kita niyo. Ada punin paldaakan, in all day ding hatao, in kumandeng hatao patao, ada kalayam bukuni karayam. Sa kawa, banging kuman, dahing nagpapanjari sintao, harap patao, amo yan, inikasan niya. Hinangunim marayaw. Tangkisanin, mangi, duwayad to mga tuwan. Da, in uno-uno pakaradyaan, wala doon yung marayaw, yan saan nakalamod yung mangi. Kaya sabi ito, nakalamod na kabtangan, yung mangi, nakalamod na hapikilan, yung mangi, nakalamod na pangdungog, yung mangi, nakalamod katad, kaya lamuran na, sabab sinwala doon yung kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amara bisadaka, aw ma'rufin, ay nang kabayaan sin Allah Ta'ala. Yaring pangadyan na to. Aw islahin bainan nas. Kakuyagan sin Allah Ta'ala ito ini.
pamagmura, himinang si marayaw radto karwa, aw islahin bainan nas, atawatuan maghatul sin nagsasagga, magpasulot sin nagaambulda. Na bang iniri kita ni makari, bukon magpasulot, magpataod sin pagbanta, magpataod sin pagambulda. Nikmat sa lagu-lagu, yan ughara kato sin Allah Ta'ala. Amo na yung kugiban kuya. Jajakahan sin syaitan tao, jajakahan sin syaitan jin. Ing kugiban kuya, larakun destroyun. Dahil nga sabihan ito mga tuwan, dia aksin Allah Ta'ala kita ni. Sa taon garanti ka ito taniwa palda akan ini. Aw islahin bainan nas. Kakuyakan sin Allah Ta'ala patubuon taniw, hitanun taniw hamasa na ito ini. Hipusaka na ito habaran na ito, hipusaka na ito hanakapu na ito, ipagmumus na ito hanakapu na ito. Maghalulay sin problema. Bukon magpataod sin problema, maghalulay mga tuwan. Islahun bainan nas, magpasulo. Hanaga-ambulda. Bukon magpataod sin problema, magpataod sin paghiluhala. Bukon. Amad tutuan ni marayaw na wa man yaf'al zalik, hisiusin himinang sintuyad to, piyagtuyuan niya, limawag ang pa siya makasarak ka, way na siya nakavaksin, nagsarak ka siya sangsa, nagsarak ka siya pikilan, nakahinang siya pamarayaw, inhikato, nahalulay niya yung nag-aambulda. Wa man yaf'al zalika ibtigha'a mardatillah, hisiusin himinang hadto karena impiyuhong niya bukon karayawan deng hatao sa impiyuhong niya kakuyakan sintuhanin hinang yaon palman sin Allah Ta'ala garanti kaniya ing garanti kaniya la khawpun alaihim way kabukaan nila rin. Way kabukaan sin susungon, way rakahanggawan sin nyari. Na, pasaw panu'tihi ajran azima. Paman sin Allah Ta'ala, sung namo sila yan dihilan. Uno yan tuan, inirhil kato yan, bil ghufrani warrida. Hirihil sin Allah Ta'ala kato. Inamay ta Tuhan yung magdihil. Way makakaos mang dihil siyo-siyo tao. Tuhan day mang dihil. Nabihawon Tuhan, diya dagbos mangayo nakita niyo tao, hindi makarihil. Tuhan da. Kaya sagad to, kapag anarom kita niyo, mangayo pa Tuhan mo kung mangayo pa tao. Hirihil sin Allah Ta'ala indua bil ghufrani warrida, kaampunan iwan kuya. Nagampun ng tao sa wiro ng kuya, may wala doon ng kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunga sin pag-iman, in paghalulay sin problema. Sulang sin pag-iman, magpataod sin problema. Dahil nga sabi ato, in ayat kaywanan, deta sin Allah Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwa. Sa barang simbar iman, maglanggong. Fa-aslihu bayna akhawaykum. Na panghatul kamu. Kakuyakan sintuhan bang aun nag-ambulda halulayon niyo bukong ganap panimpagsaga.
Faaslihu bayna akhawaykum. Halulayan niyo mga tuhan. So maghalulayan kakuyakan sin Tuhan. Dahil nga sabab yan, maun kita niyo pakis sa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam yadto sila pataib. Yung maksud marayaw. Magpinda, raing ha, problema, paway problema, sa kaliyang pananakawat sin problema. Nagbata, nagmaas. Inang dilaka kanila. Kaya ratong sintuhan ni Jibril, pabaitaan siya, uning kabayaan mo. Tungod pa mga taon ng dilaka kayo mo. Ya unimbud, magpi, kau ripiton simbud, at tawatas akong simbud yung mga taon ng dilaka kayo. In Rasul sallallahu alaihi wasallam naraak sintuhan rahmatan lil alamin. Naraak sintuhan maghalulay, bukon magpataod. Bukon magpataod sin pagiluhala. In naghiluhala halulay, naraak siya maghalulay. Si mano siya yari hababaw singgo ni. Kaya ngayon niya bang makajari, pangayon niya. Hinduan niya na ay namin nang dilaka kaniya. Turatuan intait dihaon, mga naaon na sa nakaturendi kato, amo na yun sa hagut-hagutun. Hula. Nakalamod na siya rin ang mga hula mahagut, mainkan, mapasok dito. Kaya ngayon, pasin Rasul sallallahu alaihi wasallam, Tuhan ko ang manjari pangayon ko na. Hinduan ko na ikaw manini. Bukon magpauli magtuli. Hinduan niya na. Turayan to. Kisah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hataid. Kisah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hamak ka. Biulaw siya sinta umak ka. Pagbalik niya. Iyasubo na yung mga tao. Unin akin niya. Mainkan mabungis ka niya. Biulaw na siya. Inahuna-huna si mga tao makuno na wain naman kato ini sin nabi ini. Sinyari na siya ini. Iniyagin niya. Ijhabu pa antum tulaka. Wain niya tium-tum. Imbis sarakan niya. Wain niya tium-tum yung pamangi. Sa tium-tum niya maghalulay. Bukun intikam, bukun mamauli. Wain niya piulihan. Sa inagin niya, ingka mo katantan yan. Tulaka. Injawab ka niya, Akhun Karim. Tay mangud na mo, Murlia. Tay mangud na mo, honorable patuhan, bukun honorable patao. Akhun Karim, Ibnu Akhin Karim. Aturayan mga tuhan, maingkan, talaksa, impang panghinang-hinang kanya, bukun marayaw patao, bukun na marayaw patuhan siya dalan niya, sabab imaksud na rak siya sintuhan, magkasila sa maghalulay sin problema, bukun magpataon sin problema. Na, paman sinallahu ta'ala. Wa man yaf'al zalik, hisiusin himinang simbihan, impuhungun niya kabayaan sin Tuhan, islahun bainan nas, hatulun niya, inantara si manusia, pasaw panu'tihi ajran azima. Dihilan na mo siya yan. Parman sin Tuhan, way makarihil siya ra, dihilan na mo siya. Sin, dirihilan. Wala kiaririhil. Hay siyo manusia, siya rin karihilan. Kuno hirihil dia dunya, iban adlaw akhirat. Nalong sintaw kuno ba ini, biadin ba ini, ay kau maus.
na namasadya yung suko mo, hindi nga tuhan ay mo butang time. Bulan ini, konsumo, matawa kung ayaw. Suko niya yan. Yung suko mo, amotin na namun mo sadya. Yan to mga tuhan. Ingkis sa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kimugdan kanya problema sa lagu-lagu. Wala niya riyantian intikam, pamauli. Sa riyantian niya. Kagayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, uno pembiyay ta sin Tuhan. Paman sin Allah ta'ala suratul A'raf. Ya bani Adam. Panawag-tawag na sin Allah ta'ala pakataan na nakapuana. Imma ya'tiyannakum rusulun minkum yakussuna alaikum ayati. Yan dumatong maun kani. Salta Tuhan ubus na. Nakaratung na. Inun. Inna ra'ak sin Allah ta'ala nabi iban rasul. Maguno yan. Magbayta paghiluhala kamo. Pagpataod ka mo sin problema, bukon. Unin bayta yan. Yakussuna alaikum ayati. Magbayta kanyo. Yari indaakan. Yari marayaw. Yari mangi. Hinangay marayaw. Tangkis ka rin nga. Yakussuna alaikum ayati. Magbayta kanyo. Inim makakuyag. Hinangan niyo. Inim makamudarat. Tangkisin niyo. Pamanitaka na hisiw-siw maghinang hakabayaan sin Allah ta'ala. Wa aslaha salta nahatun niya. In hatulun in nalarak. Bukun niya rihunan liarap. Sa hiatul niya. Dahinang niya inwajib. Kaya tangkisan niya inharam. Pala khawpun alayhim. Way kabugaan nila sin susungon. Way unay susungon tayo makabuga kubul. Way nagsaddiyan kamatauran sin tawyaw sin kubul. Impyag saddihan dunya. Di ba ukay-ukay maluman. Nainhat susungon uno ni saddiya tabadyo. Impangungubulan kato lupa adlaw-adlaw na mamayta. Unim bayta sin lupa pangubulan kato. Ibni Adam, anak kapo Adam, tumtuma. Maglain ka ring haway mo masawa tigidlum. Tigidlum ibabag. Tigidlum ibitu-bitu. Pagsaddiyahin ilaw. Sa kalibang mapatayin ilaw na yari sa buwangan, magdura-dura manok na inang kalaw sa buwangan ini. Nagpabaya diwanway. Manok na da. Na mamaytay namin lupa pangubulan kato, hawno-hawno nakitay kakubul. Anak ka po Adam, tumtuma maglain kaw, ring habay masawa, pabay tigidlum. Uno pa, anak ka po Adam, tumtuma. Maglain kaw, ring habay maluag, pabay. Paghuhulaan, sibi-sibi. Anak ka po Adam, tumtuma, maglain kaw, dahil habay, aun iwan mo, paway, isa-isa mura. Huwag neighbor mo. Saan ang neighbor mo, ikaw mag-iingat eh. Turayan to. Nakapo Adam, tumaglain kaw, pahulaan, yaon matawad mangot ko, yaon matawad kapirigluhan. Pagsaddiyahin. Na, dahil nga sabi at mga tuwan, yan iyab na Adam. Ya bani Adam. Imma ya'tiyannakum rusulun minkum. Ay niyo tudtay kuri impiyarasin tuan maun kaniyo. Yakussuna alaikum naghindo kaniyo unin marayaw hinangun unin patangkisan sabab makapiriglo. Hatulan niyo mga tuan. Na, dahil nga sabi at mga tuan, basahon natin hadis si Rasul sallallahu alaihi wasallam dahil kan Abi Darda rawahu Tirmidzi wa Abu Dawud. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى يا رسول الله
Qala islahu jatil bain. Fa inna fasada jatil bain hiyal halika. Nagsabda yung junjungan tanyo Rasul sallallahu alaihi wasallam, mabaya ka kamulong na baitaan ko. Nauno yan. Insong ibaita sinabi yan. Biyasin sa kaula wala nila kaya ingatan. Oo, wala kaya ingatan. Nayari tuan kaya ingat ka to. Bi'abdali min darajatis siyam. Bawa ka kamu, baitaan ko. Sinhinang nakalawi. Nakalawi indayaw. Nakalawi indarajat niya. Daing simpahala simpuasa. Daing simpahala sin sambayang. Daing simpahala sin sadaka. Sa sunnatin ito. Nakalawi rin simpahala sambayang sunnat. Pagsarak ka, pagpuasa. Uno yan. Kalu bala ya Rasulullah. Inagi si mga sahabat huun Rasul. Baitaan kamu, uno tuod. Inna kalawi indarajat dayaw. Dayaw pa Tuhan. Bukun dayaw pa tao. Sebab misan dayaw pa tao bang wala dunin dayaw ring atuhan ngida. Karena Tuhan subayad turi maig ing kabayaan sin Tuhan nakataan pakarajaan tani. Na. Uno yan. Nakalawi ring puasa sunnat, nakalawi ring sambayang sunnat, nakalawi ring pagsarak. Uno yan. Islahu jatil bain. Manulot antara sin nagsasagga. Nasa kalima sa nato ni magpataod simbanta. Magpataod sin problema. Nayari Tuhan. Islahu jatil bain. Sulutun. Aung kanubayaon, sialam sinambuo. Tiang kisin lima, rin maba salam. Astagfirullah lagi. Dihilan na kau kunci sin sulga. Yukab na kay mo lawang sin sulga, di ko mag-iyan. Way palaw na rin marayaw na tayo ko kanya, di ko siya masala. Astagfirullah. Kunci sin sulga. Yukab na kanin sulga. Diarahan siya sin pagsulga sa kaliri mabaya. Way palaw na rin marayaw na tayo ko kanya, ay napagsalama marika. Tayo mamud na mo. Uuhon na timbaran na to. Islahu jatil bain. Patawron na to yung paghalulay sin nag-ambulda. Di man jari matug nagdarakaw kasusahan. Di naman jari matug nagdarakaw ambulda. Sakali natug nagbatinda. Sambil maabot ni nadlaw kiamat. Wal iyadu billah. Impagbanta. Na. May tayad to na kalawin dayaw. Dahil hato na sabot. Inhamuok na siya. Labi marayaw rin si magsambahayang sunnat. Magpuasa sunnat. Magsarak ka sunnat. Hamuok daw yan. Islahu jatil bain. Maghalulay. Magpasulot. Sinag babanta. Sinag babayuwa sin pangatayan. May tayad to. Fa inna fasada jatil baini hiyal halika. Karena bang di masulot, tumao din pagsagga, halika, mahinang sabab. Sin katan kunsi sin kasusahan. Impaghiluhala kunsi sin kasusahan. Impagambulda kunsi sin kasusahan. Bukun ikaw sa di masusa, anak ka po mususa. Bangkaw makaunay kiyawin mususa. Aturayan tay mamud na mo. Sambil mangdahi ilal harbi wal qat. Dana sindi matuhamasan na to. Nang dahil na panagasagdugo.
Sabab intiyo-tiyo tumaod. Lumago sambil ng dahina ilal harbi wal qat, panagbuno. Naigin al-amnu was-salam. Sinamatin message sin Allah Ta'ala piaras hakanabihan iwan karasulan al-amnu was-salam. Kasajahitraan, kasanyangan, sambil piara katuin sabab sini kasanyang. Masanyang kau pagkaun, masanyang kau pagtuog, masanyang kau katantan. Yaun, sakali wala kiasanyang sabab simpaghiluhan. Na. Bang di masulot, biya tak di sinadis. Hiyal halika. Imma nasin halika musibah rumatung. Musibah tuan dah kula. Pula-pula munyad tu. Sialam nasin ambu kula siambang. Gamam minig. May tak kuno, wala pa rin marayaw na tayo niya. Tuan, balikan tayo, yatud na kayo mo insulga, diyahan na kayo sinsulga, yukiunsi na kami lawang sinsulga, long harap ko naman tupapin al kadyahan na, maliyazu billah. Awam pa sumunod, mga tuan. An Anas radiyallahu anhu. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kala li Abi Ayyub, ala adulluka ala tijaratin yardahu Allah wa rasuluh. Sabda sinjunjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam kan Abi Ayyub, mabaya ka kawaitaan ko sin usaha kakuyakan sin Tuhan iman sin Rasul niya untung sadya. Way pa'y sabdakangan pula-pula mo usaha way rakangan untung kakuyakan sin Tuhan iman sin Rasul niya. Ita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ka Nabi Ayyub. Nauno yan. Inagi sin Nabi Ayyub kala bala. Uno yan ya Rasulullah. Hari tapayat tumasambag bang uno aum pahambu. Ala adulluka ala amalin yardahu Allah wa rasuluh. Mabaya ka kaubaitaan. Sinhinang bang mumahinang kakuyagan kau sin Tuhan mo iban sin Nabi mo. Dua imbeta. Hinang iban bisnis. Usaha kaway kapital siya untung sadya. Uno yan Tuhan. Kala sallallahu alaihi wasallam sil bainan nas ija takata'u au ija tafasadu wa qarrib bainahum ija taba'adu. In usaha kakuyakan sin Tuhan way rakangan mo way ramisan kapital mo sabang mo ini mahinang labi ang sinyad to. Sabab kakuyakan sin Tuhan mo iban sin Nabi mo. Dua ratuan, uno yan. Sil bainan nas. Sugpatay na bugtuhan tara si mano siya mano siya kalna yan kayo mo yung pagsusugpat. Yan kayo mo ni panunugpat. Yan kayo mo ni pag-welding, yan din basi, yan din pag-welding, yan din katantan. Indua yaw nuway na welding atwa. Sumpa. Sugpatay nagaambulda. Halulaya ay nagsasagga. Bukon ganapan bugto, imbugto hambuk bugto na makarwa. Sil bainan nas, ija takataw. Sugpata antara simpagkahimu apabila sila nagbugto relisyon. Nagbugto ka sila sa halulaya bang aon kimangi hatula bang aon
Hatulon. Sabab yan kay mo ni paghatol. Wala na ron kanila. Aw ni paghatol nila rin nila rin paglagi. Inayan kay mo. Hatula. Bang mo yan na hatol. Bang mo yan na sugpat. Unimbay tadi. Tijara. Rabiha. Usaha untong sadya kakuyakan si mahasot si mahating. Karunahan na to mga tuan. Misan kumuyagin taw dunya ini kato. Bang wala doon ning kuyag kabayaan sin Tuhan. Aturan niyo na hindi matuha masa na tuyo. Uno pa. Wa qarrib bainahum ija tabaadu. Bang sila naglawak na, nagpawpako yan na, may ako na ng buhok, pinawaya kimitahan buhok, papagsuka. May ako na ng buhok, kapasalan si pagambulda, karibay na humidya tabaado, papagbalik ka magbalik. Patli ang magbalik, wording ang magbalik. Turayan mga tuwan. Yan, inipatubo. Kakuyakan sin Allahu Ta'ala. Haipon niya bang niya ninahinangin ini. Nabugto na yung pagkasilasa. Nasugpat niya. Naglawag, napapasok niya, nagbalik. Kakuyakan sin Allahu Ta'ala. Kaniya. Na, uno pa mga tuwan, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, betaan kita ni hadis sabdo. Yari ang kabtangan sinamuk tao, panday-panday ka na pag-agama. Kala al-Awja'i, ma khutwatin ahabbu ila Allah azza wa jal min khutwatin fi islahi jatil bayn. Wa man aslaha bayna isnaini kataba Allahu lahu. Isiyo-siyo, baita sinamu tao pilihan na pag-agama. Way na makaliw rayaw. Puno nindayaw yan. Amo na intikang mo, amo na impanaw mo, nagdarakaw simpikilan, hipaghalulay hatao nagsasagka. Impanaw mo, way rumayaw panaw. Intikang mo, sa amo na saan panaw, amo na tikang. Impikilan mo. Way na makaliw rayaw panaw. Amo na yung panaw yan. Sa kalim panaw sintaw yung patuan. Amo na yung sangi-ngi panaw. Amo na yung sangi-ngi tikang. Amo na yung sangi-ngi pikilan. Sabab gaman magganap sin problema. Lampain tawin eh. Intikang niya, impanaw niya, impikilan niya. Ahabbu ilallah. Kalasahan sin Tuhan. Mayta, islahu jatil bayin. Maghalulay siya sin nagsasagka. Unimbeta sin Imam Awja'i, kataballahu lahu bara'at minan nar. Dihilan siya karayawan. Lapasun siya sin Allahu Ta'ala dahil haapinal ka jahannam. Aturayan mga tuwan. Na, uno pa, aw na mo, tao, biyeta niya. Tanaja'a rajulani fi nahiyati masjidil haram. Nagsagga lang niya in dua usog hakid si masjidil haram. Madinatul Munawwara. Familtu ilayhima falam ajal bihima hatta astaliha. Inagin niya, pagkita ko in dua tao yaon. Yaon hakid sin masjid. Biya sung mag-ambulda. Tinya, nagpataas na sing kaptangan ni Nambuk. Dugay na. Sung na mag-ambulda. Unin hinang niya, tiyagaran kulong. Unin tiyagaran niya. Tumabang ding ambuk, bukun. Intiyabang niya. Hatta astaliha. Sa hinggalaw niya, halulayon ko yung problema sindoyo. Hama sayabtu, pakala Abu Hurairah,
Duni Abu Hurairah wa huwa yarani inagisin Abu Hurairah inamin tauyad tulong niya inagisin to kita kulong niya Abu Hurairah hata awak tuyad to inagisin taw amin nakita sin nagsagahakid sin masjid wa huwa yarani kita kulong na sin Abu Hurairah tayo nagto unin na kanne Pakala Abu Hurairah, inagisin Abu Hurairah long nakapo. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Diungog kulong na Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda. Dahil mga kabtangan diungog kulong na Rasul sallallahu alaihi wasallam, man aslaha bayna isnain. Hisiyusin tao, nahalulay niya antara sindua nagsagga, palahu aun kaniya sawab minas syahid aun kaniya tumbas aun kaniya karayawan irihil sin Allah Ta'ala daing hapahala sim mga nasyahid way siya nakapagjihad sa karihilan siya daing ha mga pahala syahid in sarayaw-rayaw pahala irihil sin Tuhan amo na yung mga nasyahid aon pahala niya dahil nga mga syahid. Pahala. Syahid dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala na parang sabi. Indayaw tuan sin maguno. Nabihaon mga tuan. Intiyatali sin tao magpaluag sin problema. Na mga tuan, uuhon na timbaran na to. Kakuyakan sin Allah ta'ala tumubo in pag-iman. Labi aula aming kugiwan kuyag sin Allah Ta'ala kakuyakan sin Tuhan intumpukan intao manunulot maghalulay ingkatan tiali mo ingkatan panaw mo anug haraan sin Allah Ta'ala karayawan way nalupan nasulot mo iwan wala aun da pahala mo labi aula wang nasulot in nagaambul da karayawan kanila, iwan karayawan kay mo, kakuyakan din Allah subhanahu wa ta'ala. Na mura-murahan mga tayo mangudnab mo. Ini, mapatubo na to yadto. Magkarunahan na matan na to ini. Patauron natin paghalulay, halaumbay, hawabay, pakatiluaran, sambil sumanyang in manusya dahin di adunya, sambil paadlaw ka na kana. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وأن يجعلنا هداة مهتدين وأن يجعلنا من الفائزين والمقبولين في الدنيا والآخرة والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله يدنا pengajian sing kita niyo na murah-murahan amoy nakapusok kita niyo sin bunga si pag-iman manjari mga palanggungan sin kami ang Islam tukbal na mo in kasila sa mga kanipatan salam doa apakatan amoy ni maalog kamo waktu ini iban pagsukor pa Allah subhanahu wa ta'ala hindi hilan kita ni waktu masing-masing naman di maragan ini jambangan na to ini jambangan din hasulga insyaallah subhanahu wa ta'ala amin lumanyot pa amin sa kaino ima kataote manghuran masing-masing simusugpat kamo lima lamod simpakaradyaan ini iban na masing-masing kami nanawag-tawag pakatan amin hisiyo-siyo imabaya lumamod kamo simpakaradyaan ini karena ini pengajian long ta amin karungukan sing kamo sumagawa malagko in bunga niya apabila kita limamod doon haparkala yaon amon nagkainakon uno-uno na pagkainakon dahil amoy in imiban kamo magabuwo sin ini jambangan ini insyaallah subhanahu wa ta'ala na salam doa ng pagkataan balik ko pa ulo na itong muliain na microphone magbalik amoy maghatam sa ini pengajian na ito balik Bismillahirrahmanirrahim
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وعملا طيبا مقبولا يا رب العالمين. اللهم ربنا نسألك صحة في إيماننا وإيمانا في حسن خلقنا ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة منك ورضوانا يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا حول ولا قوة إلا أنت حول حالنا يا الله إلى أحسن الحال. حول حالنا يا الله إلى أحسن الحال. حول حالنا يا الله إلى أحسن الحال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.